Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian baki Kashari Meghalaya, Klapan mi eko hukum baka sarkar jilla, kamdesyo bansa khlong yu motion, klem dayo eka jingbet, kata klem ka sanction, kabade naka Mines and Minerals Act Chejar Nespasan Pinyo. Nakaliang kinong kahi motion, omtang hakathan Majai East Khasi Hills District, Henry nakalang kajaka, Klapan sngawi kajing hakabade baka ni kajing shamrai, jang kayi Kashari. Katika hukum kalabu jing bha, yakakam kahi motion, sa Bangladesh, Lingba ka Majai Land Custom Station, but amtang kata, kaladandu kajing haka jingkapnya kisarok, belapit kapnya, nakitrok kit motion, kibasyelia, banyak rung jubor, sa Bangladesh, lingba kisarok kibasnya sotsat, hado kata-kata. Haka bide bekar kompenya ikiti kitrok kit motion, sa di Bangladesh, shimla penya renti haka takurkom, kabadai, bat kani, kelawan raru, ya kejingdang kali kabajur, bat kabla kata apat, ya kali kawan, kinosya senang, kibahaban mat, ya kadi kejing nalor kajing seni sasat kesurok, kamtam hakipor baslap. Kat kongki kendon, kitrok kidi bankit kat arton emotion, ban kai sa Bangladesh. Hindi laban bakamdan kata kajing tau jingwa, kabatikana, na artli ki weight bridge, bat kitrok, kilaket kat bakimon, bat kini kitrong, kiyato, bakiyo arong tang shitrip shitayo. Uba Siraji uba di Presiden ke New Majai Local Exporters Forum, ulang makajing kalong hadian ke hukum na kaya Kashari bat menta ki kali ki hab yang namar ki miyo shalan bat ki shalan jo ki minors ru hakini kiteo kan lutna kabayat menta kade ka shalan jo ki meja halor ka jingkapnya ki trok kit motion bat ka jingbambiang ka rukom penyat bat pendrong yaki sa Bangladesh ulang bahaswa ban play ka kam khai kaladan ka himakur committee hak bat kledan mentalang da baro ba penyat ka kam khai bat kalong kabayat bait dengan longkum Presiden jangka New Majai Exporter Local Exporter Forum kami ngisong ni saat ni apa Majai pihak kini ki benai belas sedang nanti ni ibun ki jing ki berde nam ki exporter ki bagi tray kena kam kai motion halor ka jing mi jangka tu ka order jangka High Court bagi ki triple CMR kimla syuban tray kam neban isu kisalang. Pihak yang ngisngi kami kawai ka kot khobor nakaliang ki aham mo ki badai ki NGOs jong ki garo. Ipen mi giong ba ka lenti yat baniang kamne shmati Majai mele shata mla shu baniat khamtame ka snong ka po lailat ka bahap hi hoput usam jong usim sora. Hakini kita yo beladep iba selabru balajur kebangiat cina sepok border road kila dablu deki baro tiki senang kita tahu basta apa Majai kedan ke hospital CHC apa ismati kibali sim ya ka jingirap namta ki doktor ki bun ki jing bi kendu teng kimla bani pha shtai ki habwan phai na sini ki habia lengba ka sobar chadu shatai sha sora tiki ki baro kimi halor ka jingmi jong to ka High Court baki kali baro ki yang tai kimio ka salan bamenta ka salan jong ka minus ngatrai tang hakini kita yau kala lot tika baya hi ka salan jong ka major ya nakaliang jong aku Presiden jong ka New Majai Exporter Forum ngakalpat ya ka government ka snobha matkit khialam ya ka ne ka kam ka ba lapan mi dah order jong ka High Court kena bakin government kan la ban pli biang ikani ka kam khai patang jui hapo Majai kam dai tang Majai ru baru ke state hi kalami ya kane ka jing bam yo shu ki salan jong ki minor ki mining ki balami ha kani ka jalla ka jui te nakaliang ka jonga hi kata hi ka jingkarpat ya ka government pakan yarap makumno bakan alat yang ingin saya sin menteri kam yang emotion. Kamu tentang kerahang sekali ketika cara kemudian juga di merit minor. Kamu banyak nak apa itu major. Atau kini minors, bila ada mana kalau major itu. Ya kata dengan dah hamtipi ngaruh bang empat experience pai kata kam jong ki mining bat ki major. Kam dah hamtipi kita. Nakaliang ke jongi ke bangi akan top light li kiasan kabaran ka New Majai Local Exporter Forum
bat ka hima sora exporter assistant pat ko wai pat ka sora civil subdivision kabangila dep submit aka tarik aga government kabangiyo ka jingtho nang thina po bangla bay kini ki mau ngi pentrikam tang haki sna surak bat basna ying ti hang tu nakaliang ka jungi ngila ai ka jingtho sa government ngila ai copy sa chief minister badan buram jungi Konrad K Sangma bat sa minister jongka forest department James Sangma bat kunjur ngi ai copy syaki MLA ki ba don hakaniga Shela constituency hakisngi average kade south pa sanpau katkum ka jing shate la dingi akran ka jing rung kali sipo bangla ngi ki mining ki bala don hakaniga jaka ka ba kantu be ka sola civil subdivision kidan hadu south southerly bat ka major bat ka minor ande katkum ka jing rung kalisha po bangla kalong ka baduna dalangi pa ji production jong ki minor bat ki major kalong ka bahe ande katkum ka jing rung kali pat sa bangla ka rung tuna average ka dai south pa sanpau kiki kita minerals ki baru ke kum ki minerals ki barung sa bangla ki dai tang motion nang ta boldar uyat boldar stone uyat spo bangla sti Kani ka suka untuk kini ada dor salam video kita minor. Tak lo dor salam video minor. Kat kum ka salan jong ki minor te ngamda tepi kata deh. Ka syong ka jing ya dei ngam tu hi ya harap kami ki eksporter de ki harap hi. Akan lu kau pakai atau ulu minor mineral atau ulu major minerals. Kabay dei ha kata kabanta minors who have a forest department major who have a DMR namar fi hang thi gadon ka get artli kawai ka get naman taki minor kawai ka get naman taki major kebakiyo ay gato ka form H isalan ko Ulu kini ya, you long can differentiate ulu tahu minor ulu tahu major mineral. Okey orang thi ulu ya di tam motion but boulders ulu dal sulalong ko major hi namar ba kitu lalong lakajong dah dekat kum ka jing ui jungi hangni hapo mazai kadon ka get artali we kawe ka get jongki forest ka biki chat yaki salan jongki minor but kawe ka get kadon jongki DMR kadau hi kalong ka nyak phai biang sadin ka bingi ui shwa ban pli ka ne ka export hapo mazai LCS Niladon kawai ka committee ka bangisna ka core committee babaro ki assistant bat ki minus forum ru dan bantalang ha to core committee bat ka relation ru kala pas bagai ka hima core committee kan pej ya kan ka kam khai ha po majai ti hadin bangila pej de ka hima core committee ngira bantalang baro ki assistant ru ngilang ya penbaik lang ya kalai smoothly ka line ka yat be ya denti kam don kan ka jing ya ki pai ba te hadin bekalami ya ka jing bam suthu jemut na ki member ki jongi ki badan hapo ka core committee ladan bala file case chapo high court bat kum juro ya ka hima soraro te hadin nang tu ladon kelami wei ka order bakani ka core committee kamla shu ban traikam ban penbe ya ka line lalong da kum baka scrap ka high court ya ka hima core committee te hadin nang tu kelami ya kini ki huri hura baka line don shu nong page nong kami hadin nang tu nakaliang ka an ki police department ki lalej ban penbe ya ka line hadu menta ladap sibnai kimla ban penbe ya ka line kami kini baro ki jing ya kamtam ka khai pateng kat kum ka jing sha te ki ban page kum ki assistant ki badai pej ya kan khai pateng hang ne hamaja LCS ande lada ka asan kamla ba kamyo shu ya kata kabor ban pej ya kan ka line ban bu iki volunteer bun ki jing bakimi akan ka snong ka thau ka jungi ka ba hap hoput usam jong sim sora Tunggu try kai kata susun ka jingai jumut na kalian ka sur manong ka weng ni jingai juga ni kecing kami akali ni kan tak berjingnya juga ni gimana kai sipo Bangladesh te nakaliang ka
assistant jong New Mazai Local Exporter Forum ila dapsong ke executive committee ba hadin hau June first week ngi kom ki assistant ngi ya penbait no dakalan namar kelabu ke jing yakin nong lek nong wan kibalet sha shmati kibalet samajai kibalet sawa long bun kita ter ki jing terdaw ngi lasim ya karai ba nadu ujun first week daki assistant ngin penbait no ya kalan